자, 모두 반갑습니다. 자, та нартай дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. 저는 한국에서 생식을 전하고 있습니다. 전하고 있는 문무달입니다. За, би Солонгосоос амьд хоолыг заахаар энд гарч ирсэн мөн захирал байна. 저는 이 생식을 지난 15년 동안 먹었습니다. Би өнгөрсөн 15 жилийн туршид одоо энэ хоолыг эцсээр ирсэн. 그리고 지금도 많은 사람들에게 생식을 알리고 있습니다. Одоо ч гэсэн хүмүүст одоо энэ хоолыг таниулсаар байгаа. 이제 한국을 넘어서 몽골에까지 이 생식을 또 알릴 수 있는 기회가 주어져서 정말 감사합니다. За, тэгээд одоо энэ нь Монгол хүртэл таниулах юм боломж олдоод тэгээд ирсэндээ их талархаж байна. 우리가 네트워크 사업을 말하기 이전에 우리가 얼마나 좋은 식품을 가지고 있는지 이것을 먼저 아는 것이 중요합니다. За, бид нар бизнес талаас нь одоо сүлжих талаас нь ярихаас өмнө энэ хоол яагаад одоо ийм сайн юм бэ гэдэг талаас нь мэдэх нь чухал. 아무리 돈을 많이 번다고 할지라도 그것이 다른 사람에게 피해를 준다면 그 일은 분명히 옳지 않습니다. За, хичнээн мөнгөтэй болсон ч гэсэн миний хийж байгаа ажил бусдад одоо хохирол учруулахаар ажилд байх юм бол энэ бол сайн ажил биш байх болно. 그런데 우리가 전하는 이 생식은 많이 전할수록 다른 사람에게 도움을 줄 수 있습니다. Харин бидний дамжуулж байгаа энэ хоол бол дамжуулах тусам маш олон хүмүүст одоо эрүүл мэндэд нь тус нэмэр болж байгаа. 이것은 저의 지난 15년 동안의 경험이기도 합니다. За, энэ нь бидний өнгөрсөн одоо 5 жилийн тэр туршлага юм аа. 오늘 그 생식이 왜 좋은지를 이제부터 말씀드리려 합니다. За, одооноос амьд хоол яагаад чухал вэ гэдэг талаар бид орох гэж байна. 또 이 중에 많은 분들이 이미 또 오랫동안 저와 함께 생식에 대해서 배운 분들도 계십니다. За, өнгөрсөн хугацаанд бас бидэртэй хамт энэ талаар олон удаа суралцсан хүмүүс ч гэсэн энд байна. 오늘 저를 처음 보시거나 생식에 대해서 처음 들으시는 분은 Өнөөдөр анхудаа намайг харж байгаа эсвэл энэ хоолны талаар анхудаа сонсож байгаа хүмүүс нь 우선 생식이 왜 좋은지 배우는 시간이 되었으면 좋겠습니다. за, юун түрүүн энэ хоол яагаад одоо чухал сайн бэ гэдэг талаар мэдэж аваасай гэж хүсэж байна. 그리고 이미 생식을 먹고 있고 또 지난 시간 계속해서 함께 생식에 대해서 배우신 분들은 За, өнгөрсөн хугацаанд бас хоол идээд бас энэ талаар суралцсан эдлсээр байгаа хүмүүс байгаа. 이제 배우는 입장이 아니라 이제 가르치는 입장이 되어서 들어주시면 좋겠습니다. За, тэдгээр хүмүүсийн хувьд бол одоо суралцах явц бус харин бусдад заах хэмжээний явц талаасаа сураасай гэж хүсэж байна. 오늘 제가 말씀드리는 내용은 바로 이 생식의 신비 책자에 대한 내용입니다. За, би өнөөдөр энэ амьд хоол генийг өөрчилдөг гэсэн энэ номноос би та бүхэнд бас дамжуулах гэж байгаа. 그래서 혹시 책자가 없으면 꼭 버기 목사님을 통해서 이 책자를 우선 구입하시기 바랍니다. За, энэ ном байхгүй хүмүүс надаас хэлж байгаад аваарай, үнгүй өгөх болно. 그래서 이 생식에 대한 책자를 계속 반복해서 읽고 또 한 번만 읽고 끝나는 것이 아니라 이 내용을 다른 사람에게 전할 수 있을 때까지 계속 반복해서 읽어보십시오. За, энэ номыг зүгээр ингээд нэг уншаад өнгөрөх биш, байнга уншаад бас бусад хүмүүс дамжуулж чадхуйцаар одоо мэдэж авах хэрэгтэй. 오늘 제가 알려드리는 내용도 바로 이 생식의 신비 책자에 있는 내용입니다. За, өнөөдөр миний мэдүүлэх гээд байгаа агуулга бас энэ ном дотор байгаа юм аа. 그래서 우선 이 책자에 대한 내용을 가지고 약 3주에서 4주간 정도 제가 알려드릴 겁니다. За, юун түрүүн би номоо аваад одоо 3 юм уу 4-7 хоногийн турш та бүхэнд дамжуулах болно. 우선 오늘은 조금 내용을 쉽고 간단하게 전해드릴 겁니다. За, өнөөдөр одоо товчхон бас хэлбэрхнаар танд ойлгуулахаар дамжуулнаа. 그리고 같은 내용을 한 번 더 반복할 때는 조금 더 복잡하고 긴 내용을 말씀드릴 겁니다. За, давтагдаж байгаа агуулгаар бол тэрийг бас ингээд ярихтай санагдаж магадгүй гэхдээ сайн хүлээж аваасай гэж хүсэж байна. 그래서 오늘 처음 생식에 대해서 듣는 분들도 큰 어려움 없이 좀 이해하기 쉽게 말씀드리겠습니다. Тэгэхээр анхудаа сонсож байгаа хүмүүст энэ шимт хоол нь хүнд бас ойлгогдохгүй байх тийм хэмжээгээр бас хэлбэрхэн заахыг хичээнэ.
그러면 화면을 공유하겠습니다. дэлгэц өгье. 생식의 신비, 바로 생식은 저희가 라이프밀이라고 이렇게 호칭하고 있습니다. За амьд шимт хоолны ер бусын гайхамшиг буюу одоо бид нар энэ хоолыг амьдралын хоол гэж нэрлэж байгаа. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 우선 몽골인들의 건강 현황, 그리고 또 라이프밀의 과학적인 효능에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. За энэ хоол монголчуудын хувьд одоо ямар үр дүнтэй юм, бас энэ хоол шинжлэх ухааны талаас ямар үр нөлөө бий болгосон бэ гэдэг талаас нь та бүхэнд дамжуулнаа. 우선 몽골 분들의 건강 수명과 기대 수명을 알아보겠습니다. За юун түрүүнд монголчуудын эрүүл насжилт ба дундаж насжилт гэдэг хоёр зүйлийг харцгаая. 우선 남성들의 건강 수명을 보면 57.1세입니다. За эрэгтэйчүүдийн хувьд Монголд 57.1 жил гэдэг нь одоо эрүүл насжилт гэж үзэж байгаа юм байна. 여기서 건강 수명의 의미는 아프지 않고 건강하게 살아갈 수 있는 평균 나이가 57세까지라는 의미입니다. За энэ 57.1 гэдэг чинь өвдөхгүйгээр одоо энэ хүртэл эрүүл явж байна гэсэн санаа байхгүй. 그리고 남성들의 기대 수명, 즉 평균 수명은 66세입니다. За гэтэл дундаж наслалтын хувьд болохоор 66.2 буюу 63 нас орчим байна. 그런데 한국 사람들과 비교해 보면 건강 수명이 약 10년 정도 차이가 납니다. За гэтэл солонгос хүмүүсийнхтэй харьцуулах юм бол энэ нас ингээ 10 жилийн бараг 10 жилээрээ ялгаатай байна. 즉 한국 사람은 건강 수명이 67세까지이고 기대 수명은 80세까지입니다. Солонгос эрэгтэй хүний хувьд болохоор эрүүл насжилт нь 67, урт наслалт нь болохоор 80.5 гэж байгаа байхгүй юу? 평균 수명만 봐도 약 14년 정도 차이가 납니다. тий, дундаж наслалтыг ч гэсэн харахад ингээ бараг 14 жилийн 16 жилийн ялгаа гарч байна. 그리고 여성들 같은 경우 건강 수명 아프지 않고 건강하게 지낼 수 있는 평균 나이가 약 64세 정도 됩니다. Эмэгтэй хүмүүсийн хувьд болохоор эрүүл насжилт нь 63.8, яг дундаж наслалт болохоор 74.5. 그리고 평균 수명, 즉 기대 수명은 약 75세 정도 됩니다. За өөрөөр хэлбэл 75 орчим хүртэл дундаж наслалт явж байна гэсэн үг. 이렇게 네, 평균 수명이 차이가 나는 이유는 뭘까요? За тэгэд энэ насжилтын дундаж насжилтын ялгаа ийм байгаа шалтгаан юу юм болоо? 그 원인은 여러 가지가 있겠지만 주로 음식과 상관이 있는 부분이 좀 비중이 큽니다. За мэдээж одоо маш олон шалтгаан байгаа ч гэсэн гол шалтгаан бол энэ хооллолтой холбоотой асуудал хамгийн их хувийг эзэлж байгаа. 그리고 물론 환경과 문화적인 이런 차이가 있을 수도 있겠습니다. За мэдээж соёлын эсвэл одоо хүрээлэн буй орчны нөхцөл ч гэсэн ялгаа бас байгаа. 그러나 어쨌든 이 평균 수명은 우리가 조금 음식을 바꾸게 되면 훨씬 더 오래 살 수 있다고 예측할 수 있습니다. За гэтэл бид нар хооллолтоо өөрчлөхөд энэ дундаж наслалтын байдал илүү ингээ урт болж байгаа байхгүй юу? 2021년도 자료입니다. За энэ 2021 оны судалгаа байна. 몽골 분들의 평균 이렇게 사망 원인인 첫 번째가 고혈압입니다. За монголчуудын хувьд нас баралтын гол шалтгаан бол одоо цусны даралт ихсэх өвчин байна гэж гарсан байна. 주요 원인은 소금이나 육류를 지나치게 좀 많이 섭취하는 것이 원인입니다. За тэгээ энэ шалтгааных нь нөгөө зөвлөл нь болохоор давсны хэрэглээ, тэгээд хит их махан хэрэглээ гэж тавьсан байна. 간암 환자와 또 간 질환 환자분들이 많습니다. За мөн элэгний өвчлөл, элэгний хавдар бас нэлээд өндөр хувьтай дараагийнхан шатнд 술을 많이 마시거나 혹은 B형, C형 간염이 원인이기도 합니다. За эрхний хэрэглээ өндөр байх эсвэл одоо B, C-гийн элэгний гепатит вирусын халдвараас бас шалтгаалж байгаа.
그 외의 주 원인으로 보면 심혈관 질환, 즉 뇌졸중이나 이것도 물론 고혈압과 상관이 있습니다. 암, 당뇨병, 그리고 호흡기 질환 등입니다. За тэрнээс бусад бас шалтгаан юу гэхээр зүрх судасны өвчин, тархины харгалт, хавдар, чихрийн шижин, амьсгалын замын өвчлөлүүд дараа дараагийнхад нь жигсэж байна. 최근에도 우리 그 목사님을 통해서 안타까운 소식을 좀 많이 들었습니다. Тэгээ сүүл бид нар бас ингэ жоохон харамсмаар мэдээ сонсч ирсэн. 그 내용도 바로 이 심장병이나 혈압과 관련 있는 내용들입니다. За тэр нь бас ингээд Монголд одоо зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх өвчин өндөр байгаа тухай. 주요 식단 특징을 보면 우선 고기와 유제품 위주입니다. За тэгээ хоолны онцлогийг харах юм бол мах, сүүн бүтээгдэхүүнд төвлөрсөн хүнсэн хэрэглээтэй. 네, 대부분 그 몽골의 그 날씨가 혹독한 기후, 날씨가 차갑고 또 오랜 유목 전통으로 인해서 자연스럽게 육류 중심의 식문화가 발전했습니다. За мэдээж Монголын хатуу ширүүн уур амьсгал нүүдлийн соёл уламжлалаас шалтгаалаад хоолны соёлын ихэнхдээ төлбөө хэрэгжилж байгаа. 네, 양고기, 소고기 등 붉은 고기 위주입니다. Ханьмах, өхрөмх зэрэг улаамах давмгайлсан. 저도 이번에 바로 그 몽골에서 식당에서 고기를 먹었는데 양을 아주 많이 먹어가지고 그 며칠 사이에 배가 나오는 느낌입니다. Би бас Монгол сая очихдаа ингээд айгүй их махтай бол идсэн. Тэгээд айгүй ингээд хурдан гидстэй болчих шиг болсон. 아마 저도 몽골에서 계속 지내게 되면 철멍 목사님처럼 배가 좀 많이 나올 것 같습니다. Би Монгол жоохон хэд хонох юм бол солон пастор шиг гидстэй болох шинжтэй байлээ гэнэ. 반대로 철멍 목사님이 한국에 와서 생식을 많이 먹으면 배가 저처럼 날씬해질 겁니다. Миний оронд солонгост очих юм бол солон пастор айгүй бүр гидсгүй болох байхаа. Яг гэвэл дандаа юм ногоо идэх учраас, хоол идэх учраас. 분명한 것은 우리 이 건강은 실제적으로 먹는 것과 아주 상관이 많다는 것입니다. За ер нь бол бидний эрүүл мэнд юу идэж байгаа вэ? Ямар хооллолтой вэ гэдгээс их шалтгаалдаг. 그런데 육류는 많이 섭취하는 반면에 과일과 채소 이런 것은 상대적으로 굉장히 적게 먹고 있습니다. За тэгээ махан хүнс давмгайлсан хэрнээ жимс хүнсийн нөгөө бүхэл бүрийн хэрэглээ ингээд ерөөс баг хэрэгжилж байгаа. 그러니까 식사에서 이렇게 영양이 불균형하게 섭취하게 되는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл одоо эн чинь тэнцвэргүй хооллолтын байдал шинжлэлийн дутагдлыг бий болгочих. 그리고 몽골에서도 마찬가지로 이 가공식품 소련이나 중국, 한국에서 들어오는 여러 가지 그 맛있는 그 과자들이 있지만 이것이 가공식품이 실제적으로 몸에 굉장히 나쁜 영향을 끼치게 됩니다. За Монгол ч гэсэн одоо Солонгос ч юм уу бусад улс орноос хит боловсруулсан тийм ээ хагас бүтээгдэхүүн за эсвэл одоо аар шаар ингээд байн гамттай юм шиг хэрнээ иддэг ийм зүйлсүүд их орж ирээд хэрэглээ нэмэгдсэн байна. 우리가 탄수화물이나 단백질을 많이 섭취하고 지방을 많이 섭취하는 것은 좋겠지만 Бид нар одоо амттай зүйлийг тэгээ уураг нөгөө махнасаа их авч байгаа шүү дээ. Ингээ холиод хангалуун авчиж байгаа. Гэхдээ энэ нь нэг талдаа сайн боловч 꼭 함께 섭취해야 되는 것이 바로 미량 영양소입니다. За бид нар хамтд нь хэрэглэх ёстой нэг чухал зүйл байна. Тэр бол одоо бидний шин тэжээл болох амин нэмүүд хэр заавал байх ёстой. 바로 비타민, 미네랄 이런 미량 영양소가 우리가 먹은 음식을 분해하고 흡수하는 데 도움을 주는데 이것이 부족하게 되면 우리 몸에서 충분히 소화하지 못하고 충분히 다 에너지를 사용하지 못하고 그대로 우리 몸속에 남게 됩니다. Тэгээд энэ уургалаг энэ их өөх тосны хэрэглээ маань нөгөө минерал, амин дэм, витаминууд тэгээд энэ шин тэжээлтэй хүнсний нэг орж ирж тэр чинь задлж ээж шингэх явцыг орцгож байгаа. Гэтэл энэ нь орж ирэхгүй болох дээр хит их хоригдлол бий болоод ингээд эцэст нь бидний организмд өвчний их үүсвэр болж байгаа. 따라서 그 결과 심혈관 질환의 위험이 아주 높습니다. За тэгээ үүнээс үүдээд зүрх судасны өвчний эрсдэл өндөр бий болж байна.
따라서 이런 그 육류 중심의 식단은 비만이나 당뇨병 또 고혈압 증가의 주요 원인이 됩니다. За мэдээж тархалт, чихрийн шижин, даралт ихсэх өвчнүүдийн шалтгаан одоо болдог байна. 자, 이제 생식에 대해서 좀 알아보겠습니다. За одоо хэдүүлээ энэ амьд шимт хоолны тухай одоо илүү жоох мэдэж авцгаая. 우리가 일반적인 식사를 하게 되면 대부분 가열해서 조리해서 먹게 됩니다. За энгийн хоолыг бид нар гал дээр ингээд илүү зөөлөн амттай болгож боловсруул болгож иддэг. 그런데 우리가 음식을 조리하는 과정에서 이게 열로 불을 사용하게 되면 맛있게 먹을 수는 있지만 반면에 그 식물이 가지고 있는 영양소는 파괴가 됩니다. Бид нэр яг ингээд болгож идэхдээ мэдээж амтыг бол гоё гаргаж болно. Гэсэн хэрнээ нөгөө талд тэр хүнсний ногоонд байгаа амьдлаг шимт байдлыг нь байхгүй болгочдөг. 그래서 원래 식물이 가지고 있는 비타민, 미네랄, 효소, 엽록소 등이 파괴되는 것입니다. Тэгээ анхнаасаа нөгөө байгалаас авцсан байсан хүнсний ногоо жимс ч гэдэг юм уу те бүх тэр хоолнд орж байгаа түүхийдэн дагуулагддаг витамин, эрдэс бодис, фермент, хлорофилл нь устгагдчихж байгаа юм. 그리고 단백질과 지방질 등 필수 영양소는 열에 의해서 이렇게 변형이 됩니다. За тэгээд халуун дээр болгож байгаа хоолч нөгөө уураг, өөх тос зэргийг илүү их хувиргаж бий болгоод 그런데 생식은 바로 생명식이라고 얘기할 수 있습니다. ингээд бидэрт одоо ашиггүй хоол болж штэ. Тэгэхээр харин байгалийн бүр яг амьтаа чигээр нагуулсан хоол бол энэ амьд шимт хоол байгаа юм. 왜냐하면 생식은 그 영양소가 그대로 살아있는 자연 그대로의 식사이기 때문입니다. За яг тэгвэл энэ хоолнд орсон түүхийд маань байгаль дээрх тэр бүх агуулмж буюу шимт байдлаа тэр чигээр нь хадгалцсан байгаа учраас юм. 야채 같은 경우 특히 많은 그런 곡류도 일부 그렇지만 이게 열을 가하지 않았기 때문에 원래 그 원료가 가지고 있는 그런 생명 물질들이 전혀 파괴되지 않습니다. За энэ шимт түүхийдүүд чинь нөө байгаль дээр байсан тэрл чигээрээ агуулмж нь амьд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ямар нэгэн боловсруулалтаар устгагдаагүй. 그리고 맛을 내기 위해서 소금이나 설탕 같은 그런 그다음 보존제 이런 것들이 일절 들어가지 않습니다. За тэгээд нэгэн амт оруулах гад эсвэл өнгө оруулах гад химийн одоо ямар нэгэн хүнсний нэмэлтүүд юм уу тийм зүйлсүүдийг огт оруулаагүй. 특히 한국에서 이 재배되는 각종 원료들은 농약을 일절 치지 않습니다. Ялангуяа одоо Солонгост одоо тэр түүхийдийг тарилгын газраас авахдаа тэр өтгөн бордооны тийм одоо ямар нэгэн хольц тэр зүйлүүдийг хүртэл оруулаагүй. 품질관리센터에서 나쁜 유해 물질이 정말 하나도 들어가지 않도록 철저하게 관리하고 있습니다. За судалгаа лабораторийн газар маань одоо үнэхээр хүний биед өчүүхэн жолтгой муу тийм ээ хэрэггүй зүйл оруулахгүй тул маш нарийн ингэ ялгадаг. 그 납품하는 그 농사를 짓는 분들에게 그 땅에다가 그 농약을 치지 않도록 약속을 하고 또 정기적으로 가서 땅에 그 농약을 쳤는지 안 쳤는지 확인까지도 합니다. За газар тариалан эрхэлж байгаа түүхийн эдийг нөгөө тэр тариалангийн хүмүүстэй гэрээ хийгээд авч байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэднэртэй ямар гэрээ хийдэг вэ гэхээр ямар нэгэн бордоо тэр хүнсний ногоонд одоо хийхгүй цэврээр нь авна. Тэгээ үе очиод тэр хөрсийг очиод байнга шалгадаг. Үнэхээр бордоогүй байна уу цэвэр үү гэх. 그래서 대부분의 원료가 바로 유기농으로 재배되었습니다. Тийм учраас ихэнх түүхийд нь одоо органик тийм ээ гаралтай бүтээгдэхүүнүүд орж байна гэсэн үг. 그래서 생식의 특징을 간단하게 이야기하면 생식은 바로 생명식입니다라고 얘기할 수 있습니다. За тэгэхээр энэ амьд шимт хоолыг зүгээр одоо нэгүгээр тодорхойл гэх юм бол амийн хоол байгаамаа л гэж хэлэх юм. 여기서 생명식이란 의미는 두 가지가 있습니다. За энд одоо амийн гэдэг нь хоёр утгыг агуулж байгаа. 첫째, 원료의 생명이 살아있다는 의미이기도 하고 За нэгдүгээрт одоо энэ савлгаамд орсон түүхийн эдийнх нь амьтай чанарыг амьд гэж хэлж байгаа.
두 번째, 이 생식을 통해서 우리 몸을 살린다는 의미의 생명식이라고도 할 수 있습니다. Хоёрдугаарт нь энэ хоолоор дамжуулаад миний бие эрхтнийг буцаагаад амьтаа болгож байгаа, амьдруулж байна гэсэн санаа юм. 우리 몸에 필요한 영양소는 골고루 들어있고 За бидний биед одоо организмд хэрэгтэй тэр бүх шинж тэжээлийн агуулгдсан 우리 몸에 나쁜 것은 하나도 들어있지 않습니다. бидний биед одоо бохирдох, хордуулахтай өчүүхэн нэгсгэгч зүйл ороогүй. 그래서 생식을 먹게 되면 가장 첫 번째 변화가 우리 몸의 피가 깨끗해진다는 것입니다. За тийм учраас энэ хоолоор тогтмол хооллох үед юу болдог вэ гэхээр бидний биед эргэлдэж байгаа цус эхлээд цэвэрхэн болдог. 그리고 그 피가 흘러가는 혈관도 깨끗해집니다. За тэгээд нөгөө цус урсаж байгаа судалнууд маань бас одоо цэвэрхэн болдог байна. 그래서 그 혈관을 통해서 우리 몸에 필요한 세포의 모든 영양소와 산소가 온몸에 골고루 이렇게 전해질 수 있게 되는 것입니다. Тэгээ нөгөө цэвэрхэн болсон цусаар тийм ээ судсаар дамжуулаад бүх организмын эсүүдэд хүчил төрөгч болон шин тэжээлүүд нь яг хангалттай очдог байна. 이렇게 간단하게 정리를 해보겠습니다. За тэгэхээр одоо үүнийг одоо товчгоо ингээд нэгтгэхэд дүгний 생식은 전혀 가공하지 않고 또 어떤 것도 첨가하지 않아서 식품이 가지고 있는 영양소 그리고 생명물질을 고스란히 간직하는 식사법이다라고 얘기할 수 있겠습니다. амьд чимт хоол гэдэг бол ямар ч одоо халуунаар боловсруулалт хийгдээгүй гаднаас нэмэлтээр одоо хүний бие тортой зүйл огт нэмээгүй мөн түүхийдэн дагуулгадж байгаа шин тэжээл тэр амьд чанар бодисууд нь бүхэлдээ тэр чигээр хадгалагдаж чадсан биеийг эрүүлжүүлдэг хооллолтын арга байгаа юм. 아마 이 생식에 대해서 오늘 처음 듣는 분들은 이 얘기가 마음에 직접 와닿지 않을 수도 있습니다. За өнөөдөр анхудаа сонсож байгаа хүмүүст магадгүй сэтгэлд нь их буухгүй ш магадгүй. 그런데 이 생식에 대해서 알면 알수록 생식이 얼마나 우리 몸에 좋은지를 점차적으로 깨닫게 될 수 있습니다. Гэвч одоо энэ хоолны талаар мэдэх тусам хөөх энэ хоол чинь ямар хэрэгтэй юм бэ гэд ухаарл нэмэгцээр байх болно. 아주 쉽게 생각해서 우리 몸에 좋은 것은 많이 섭취하고 나쁜 것은 섭취 않게 되니까 우리 몸이 자연스럽게 건강해질 수밖에 없다는 굉장히 쉬운 얘기입니다. За бүр хэлбэрхээ ойлгыг бол миний биед одоо бүх л сайн болгоныг би оруулж байна. Тэгэнгүүт миний биед ямар ч одоо хор нөлөөтэй зүйл болохгүй хайжиндаа би эрүүл болох юм байна л гэж ойлгоход болно. 그런데 한국에서도 30년 동안 이 생식이 판매됐는데 지금도 많은 사람들이 먹지 않는 사람들이 많이 있습니다. Одоо энэ хоол Солонгос 30 жилийн турш ингээ үйлдвэрлэгдээд борлуулагдчихна. Гэхдээ Солонгост ч гэсэн одоо ч энэ хоолыг идээгүй байгаа олон хүмүүс байна. 그러면 왜 한국 사람들도 생식을 안 먹는 사람이 아직도 많은 걸까요? Солонгост ч гэсэн ягаад ийм олон хүн энэ эрүүл мэндийн ийм сайхан хоол идэхгүй байгаа юм бол одоо болтол тийм ээ. 그 이유는 다름이 아니라 여기 생식에는 어떤 첨가물이 들어있지 않아서 일단 다른 과자나 빵처럼 맛있지 않다는 겁니다. За шалтгаан нь нөгөө бидний өдөр тутамдаа иддэг тэр л одоо шиир зугаа талах борцгүй амттан шиг яг тийм амт бол байхгүй. 사람들은 몸에 좋은 것보다 일단 맛있는 거에 대해서 먼저 관심을 가집니다. Хүмүүс одоо биеийн сайн гэдэг зүйлээс илүү миний амтанд гоё санагдаж байгаа амттныг эхлээд дурлаж иддэг. 그래서 우리가 해야 할 일은 생식이 왜 좋은지, 왜 먹어야 되는지 바로 그런 분들에게 제대로 알려줘야 하는 일입니다. Тийм учраас бид нар яагаад энэ амьд шимт хоол идэх ёстой вэ? Яагаад биеийн сайн бэ гэдгийг маш олон хүмүүс яаралтай мэдүүлэх хэрэгтэй юм. 생식이 왜 좋은지 깨닫게 된다면 계속 먹을 수밖에 없습니다. Энэ хоол ямар ингээд сайн бэ гэдгийг мэдэх тусам ингээд тасралтгүй идэх шалтгаан болдог. 오늘 공부하는 목적도 바로 여기에 있습니다. За өнөөдөр бид энэ бас сурж байгаа шалтгаан нь энэ одоо зорилгын төлөө байхгүй. 우선 첫 번째 마음에 새겨야 할 내용이 바로 지금 말씀드린 내용입니다. За зүрх сэтгэлдээ хамгийн түрүүнд одоо яг энэ агуулгыг та сийлж аваарай. 생식은 생명식이고 우리 몸을 살리는 식사이다. Амьд шимт хоол бол амьтай хоол бөгөөд бас бидний бие организмыг ам оруулах болно.
지금은 이렇게 한 기로 왔다가 또 한 기로 흘러갈 수도 있겠습니다. Одоохондоо ингээл нэг чихэр ороод нөгөө чихэр гараа явах боломжтой. 그러나 내가 생식을 묻고 몸으로 느끼게 되면 Хоолой та өөрөө идээд яг биеэрээ мэдрэх үед 이 얘기가 결코 가벼운 이야기가 아니라 정말 중요한 이야기라는 것을 깨닫게 됩니다. эн чинь зүгээр нэг хөнгөн яриа биш одоо их чухал зүйл байсан байх шүү дээ гэж ухаарах боломжтой. 그래서 이 생식을 다른 사람에게 꼭 먹게 해야 되겠다는 확신도 가질 수밖에 없습니다. Тэр үед бид нар энийг одоо бусдад ч гэсэн идүүлье гэдэг бүр тийм баттай зүрх сэтгэл бий болох болно. 정말 오늘 처음 이 생식에 대해서 들으신 분은 За өнөөдөр бүр анхудаа сонсож байгаа хүн байгаа бол 앞으로 계속해서 이 교육에 참여하고 책을 읽음으로써 생식이 왜 좋은지를 분명하게 깨달을 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. хаашид энд номоо уншаад бас энэ ном хоолн миний бид одоо ямар ашиг тустай вэ гэдэг гаарсан тийм цагууд болоосоо гэж хүсэж байна. 그리고 생식은 면역 밥상이라고도 할 수 있습니다. За мөн энэ амьчимт хоолыг дархлааны одоо хоолны ширээ гэж нэрлэдэг. 우리 몸의 건강의 기초는 바로 면역력입니다. Бидний эрүүл байх үндэс бол энэ дархлаа шүү дээ. 그런데 이 면역력은 올바른 식습관과 직접적으로 상관이 있습니다. Тэр дархлаа гэдэг зүйл маань зөв хооллож явах үед зөв одоо ажиллаж эхэлдэг. 우리 몸이 필요한 영양소를 우리가 골고루 섭취하게 되면 Бидний бид хэрэгцээтэй зүйлийг бид өөрсдийнхөө биед үнэхээр ингээд хоолоор оруулж чадвал 우리 몸은 질병에 저항하는 면역 체계가 강해집니다. бидний нөгөө өвчин эсэргүүцэх дархлааны одоо ажиллагаа систем маань хүчтэй болчихж байгаа байхгүй. 육식도 중요하지만 Махан хүнс мэдээж бас чухал. 그러나 반드시 식물 영양소도 함께 섭취해야 합니다. Нөгөө талд одоо хүнсний ногооны хэрэглээ биднэрт заавал хавсарсан байх хэрэгтэй. 그래서 현실적으로 몽골에서 육류 중심으로 식사를 하시는 많은 분들이 Тэг бодит байдал дээр одоо махан хүнсээр маш их хооллож байгаа монголчууд 바로 지금 여기에 계신 분들을 통해서 생식을 섭취해야 하는 것입니다. одоо энд байгаа хүмүүсээр дамжуулаад та энэ хүнсний ногооныхаа хэрэгцээг аваарай, одоо авдаг болоорой. 어떤 분들은 고기를 많이 먹으니까 그게 몸에 좋고 그게 오히려 건강하다라고 생각할 수도 있습니다. За зарим хүмүүс одоо би их хэмжээний ийм их уурахтай мах идж байгаа юм чинь миний би эрүүл те миний бид чухал гэж бодож иж магадгүй. 예를 들어서 일본의 스모 선수를 한번 생각해 보면 스모 선수, 실험 선수. Японд байгаа одоо жишээ нь сумогийн тамирчид тийм ээ. 이분들은 굉장히 많은 음식을 먹습니다. Тэр тамирчид чинь нэг дор амар их иддэг. 그런데 그들의 평균 수명은 60세입니다. Тэгтэл тэдний нөгөө дундаж наслалт нь 60 байд юм байна. 일본 남자들의 평균 수명은 80세 이상입니다. Гэтэл энгийн одоо Япон эрэгтэй хүний дундаж наслалт 83-аас дээш байхгүй юу? 그러니까 이 어떤 음식을 먹느냐에 따라서 평균 수명이 20년 이상 차이가 날 수도 있다는 것입니다. Тэгэхээр би ямар хооллолтоор насан турш явж байгаа вэ гэдгээс шалтгаалж энэ дундаж наслалт нь одоо ийм бүр ялгаатай гарч байгаа байхгүй юу? 제가 처음에 기대 수명과 평균 수명에 대해서 말씀을 드렸습니다. Би түрүүлээд нөгөө эрүүл урт наслалт бас урт наслалтын тухай дундаж наслалтын тухай хэлсэн шүү дээ. 우리가 사람들에게 생식을 전하는 이 행동 자체는 굉장히 작은 행동이지만 Одоо бид нар энэ хоолны тухай бусад одоо дамжуулж танилцуулж байгаа үйлдэл жижигхэн одоо үйлдэл мөртлөө 그러나 우리는 직접적으로 너무 중요한 일을 하고 있는 셈입니다. үнэндээ бол бид нар одоо их чухал ажлыг дамжуулж хийж байгаа байхгүй юу? 자, 여기서 식물 영양소를 섭취해야 한다고 말씀을 드렸습니다. За одоо энэ дээр бид нар зайлшгүй хүнсний ногооны тийм ээ юу байгалийн хүнс бид нар нэмэлтээр хэрэглэх хэрэгтэй. 그런데 영양소라고 하니까 대부분 많은 사람들이 영양제, 즉 건강 보조 식품을 많이 생각합니다. За тэгээд энэ ургамлын гаралтай шин тэжээлгээл ярихаар нөгөө нэмэлт бүтээгдэхүүн
бүтээх голгүй 그래서 хүмүүс бодоод байдаг. Амин дэм 그래서 식사는 제대로 챙겨 먹지 못하고 대신 영양제를 각종 영양소, 영양제를 섭취하면 건강해질 수 있다라고 생각합니다. хүмүүс ингэж боддог. За энэ идж байгаа хоолн дээр нэмээд би одоо баахан нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэчихье да. Тэгвэл эрүүл болох байхаа гэж боддог. 그런데 여기서 꼭 강조하고 싶은 말씀은 식사를 바꾸지 않으면 영양제가 우리 몸을 지켜줄 수 없다는 것입니다. За би энд нэг зүйлийг чухалчилмаар байна. Бид нэр хоолоо яг суураар нь өөрчлөхгүй бол бид нар хичнээн нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглээд бидний бид тэр нь одоо ашиг шинтэй болж чадахгүй юм аа. 한국도 마찬가지지만 몽골에서도 많은 다른 네트워크 회사들이 있습니다. За Солонгос ч ялгаагүй, Монгол ч ялгаагүй одоо сүлжээний бизнес эрхэлж байгаа маш олон компаниуд байдаг. 그런데 그 많은 회사 중에 생식을 판매하는 회사는 없습니다. За гэхдээ тэр олон компаниуд дотор ч яг ийм хоолыг одоо борлуулж байгааг ийм одоо амьттай шинтэй хоол борлуулж байгаа компани байхгүй. 대부분 단백질 세이크와 영양제를 판매하고 있습니다. За ихэнх нь уурга эсвэл одоо витамин төрөлтэй эсвэл одоо шинэ тэжээлийг хангах гэсэн ийм нэртэй амин дэмүүдийг борлуулж байгаа. 저는 제일 안타깝게 생각하는 것이 Тэгээ миний харамсаж байгаа нэг зүйл би 식사를 바꾸지 않고 영양제에만 의존한다는 것이 너무 안타깝게 느껴집니다. хоолныхоо одоо байдлыг өөрчлөөгүй ч тэгээ нөгөө амин дэмүүдэд ингээ найдвар тавьж байгаа зүйл бол их харамсмаар зүйл. 또 영양제 가격도 상당히 비쌉니다. Тэгээд энэ амин дэмүүдийг ч бас худалдаж авахд нэлээд үнэтэй тусаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 그래서 그런 분들에게 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. Тийм хүмүүст ингээд зайлшгүй хэлмээр байдаг тийм үг надад бий. 식사를 건강하게 한다면 다른 영양소는 필요 없다라고 분명히 말씀드립니다. Тэгээ хоолч нь одоо эрүүл зүг болчих юм бол та ийм олон нэмэлт ямар нэгэн тийм бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй юм аа. 그런데 현실적으로 골고루 먹을 수 없기 때문에 생식이 왜 좋은지 제가 강조하고 있는 겁니다. Тэгэхээр тэр мэдээж одоо тасралтгүй идэх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ чухал болох байхгүй энэ хоол нь. 우리 예를 들어서 어떤 분이 암에 걸렸다고 생각해 보겠습니다. За хэнийг нь одоо хавдар өвчин туссан хүн таарлаа. 그러면 혹시 여기 계신 분 중에서 나는 암에 걸렸으니까 고기를 많이 먹어야 되겠다 그렇게 생각하십니까? Тэгэхээр тэр хүн чинь би одоо хавдар тусчлаа нэмээд мах идэе да гэж бодохгүй үстэй тийм ээ. 아마 대부분은 내가 어떻게 암에 나을 수 있을지 어떤 음식을 먹어야 될지 그때부터 고민하기 시작할 것입니다. Би одоо ямар хоол идэх вэ? Яавал одоо энэ өвчнийг тийм ээ арай дарангуйлж чадах вэ? Намжаах вэ гэдэл одоо бодож эхлэв шүү дээ. 몽골에서는 생식이 알려지지 않았기 때문에 암 환자들도 생식을 먹겠다라는 생각을 현재는 하지 못하고 있습니다. Одоо монголчууд маань нөгөө энэ амьд хоолны талаар хараахан мэдлэг байхгүй байгаа учраас нөгөө хавдрын өвчтөй хүмүүс маань бас ихэнх нь энэ хоолыг идэж үзээгүй, эхлээчгүй байна. 그런데 한국에서 암에 걸렸다면 대부분 사람들은 내가 어떤 음식을 먹어야 암을 고칠 수 있을지 이것을 검색하게 됩니다. Тэгэд Солонгост бол шууд ингээд юу яддаг. Хавдар туслал гэвэл би юу идэх ёстой вэ гэж шууд ингээд хайлт хийдэг. 지금 몽골에 있는 많은 분들에게도 몸이 좋지 않을 때 생식을 먹으면 좋아질 수 있겠다. 그런 이야기, 그런 소문들이 바로 여기 계신 분을 통해서 온 몽골 모든 사람에게 전해지길 바라겠습니다. Монголд ч гэсэн та бүгдээр энд байгаа хүмүүсээр дамжуулагдаад биеийг сайжруулдаг, эмчилгээний чанартай эрүүл хоол чи энэ юм байна шүү дээ гэсэн тийм бүр чуу яриа шиг тийм одоо дамжуулалт одоо олон болоосай гэж хүсэж байна. 그런데 이 이야기는 한 번만으로 실감이 가지 않기 때문에 Энэ зүйл маань нэг л удаа эдснэр болдоггүй. 제가 약 3번 내지 4번에 걸쳐서 이 생식에 대해서 반복해서 말씀드릴 겁니다. Энэ агуулгыг би магадгүй хойшод 3-4 удаа давтаж ярих болно. 우리가 이 네트워크 사업을 시작하기 전에 бид нар одоо энэ бизнесээ эхлүүлэхийн өмнө
먼저 모든 분들이 생식에 대한 확신을 분명히 가졌으면 좋겠습니다. Бүх хүмүүс энэ амьд тоолныхаа талаар баттай бүр юм мэдрэмж сэтгэл суусан байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм. 제가 여러분들에게 생식에 대해서 가르치는 것이 아닙니다. Та нар ингээд хэн нэгэнд энэ шин тоолны тухай заах гэдэг юм биш ээ. 저도 황승주 박사님의 책을 통해서 생식을 알게 되었습니다. Би ч гэсэн одоо энэ Хуан докторын профессорын бичсэн номоор дамжуулаад энэ амьд шин тоолны тухай мэдэж авсан. 그래서 여기 계신 분들도 제 얘기를 듣고 생식의 신비 책자를 통해서 왜 생식이 좋은지 스스로 깨닫는 계기가 되었으면 좋겠습니다. Энд байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо яагаад энэ амьд шин тоол чинь сайн юм бэ гэдгийг энэ номноос олж мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. 자, 생식에는 모든 식물에는 파이토케미칼이라는 성분이 들어 있습니다. За энэ хоолнд одоо фитохимикал гэдэг нийтлэл байгаа. За ерөнхийдөө ургамал дотор хүмүүсийн ногоо бүхэл одоо ногоон ургамал дотор энэ фитохимикал гэдэг нийтлэл байгаа байхгүй юу? 네, 파이토케미칼은 식물에만 들어있는 식물 고유의 화합물입니다. За энэ бол зөвхөн жимс ногоон ургамалд агуулгаддаг ургамлын гаралтай нэгдэл. 그런데 이 파이토케미칼은 굉장히 강력한 항산화제입니다. Тэр энэ фитохимикал чинь маш хүчтэй хоргоожүүлэх чадвартай. 우리 몸에서 많은 과식을 하게 되거나 бидний бид одоо маш олон бие зохисгүй тийм өвчин үүсгэгчүүд орж ирэх. 엄청난 스트레스를 받거나 За эсвэл одоо маш их стресс авах, хэтэрхий хооллох. 담배와 술을 마시고 арх их уугаад 지나치게 운동을 하다 보면 활성화산소가 굉장히 많이 발생이 됩니다. тамхи татах за эсвэл хэтэрхий хүнд дасгалтай ачаалттай хийх үед бидний бид одоо хортой орчин нэгдлүүд үүсчдэг. 그 활성화산소는 우리 몸의 세포를 지나치게 많으면 세포를 공격하게 됩니다. Тэр хүчлэг буюу хортой орчин үүсчихээр бие организмд байгаа тэр эргэтэнд байгаа эсүүд рүү дайрч эхэлж байгаа байхгүй. 그런데 이 식물에 들어있는 이 파이토케미칼이 그 활성화산소를 억제할 수 있게 되는 것입니다. 중화시킬 수 있습니다. Гэтэл нөгөө байгалийн тэр шимт хижил буюу фитохимикал гэдэг энэ нэгдэл нь тэр нөгөө хортой нөхцөлийг чинь саармагжуулж өгдөг. 그런데 이 파이토케미칼은 육류, 고기나 혹은 가공된 과자나 빵 이런 데 들어있지 않고 가공되지 않은 곡식과 채소, 과일에만 들어있습니다. Гэтэл энэ нэгдэл нь нөгөө мах юм уу талах одоо боловсруулсан бүтээгдэхүүн амттан шимтэн тэр зүйлд байдгүй. Энэ нэгдэл боловсруулагдаагүй түүхий одоо үр тариа хүсний нөгөө жимстэй мөөг одоо далайн ургамалд их хэмжээгээр агуулгаддаг. 그리고 이제 세 번째 우리 몸 장 건강에 대해서 말씀드리겠습니다. За дараа нь бас энэ хоол маань гидсний эрүүл мэндэд маш сайн тусалж өгдөг. 우리가 나이가 들게 되면 점차적으로 우리 소장과 대장을 중심으로 하는 면역계의 역할이 젊을 때보다 더 중요해집니다. Тэгээд нас сахих тусам одоо гэдэс орчинд одоо нарийн бүдүүн гидсний үйл ажиллагаа, хотоодны үйл ажиллагаа тэгээ энэ дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй болчдөг. Ягаад тэгэхээр ажиллагаа нь арай залуу үеийг гүйцэхгүй байгаа байхгүй юу? 우리가 먹은 음식을 흡수하는 소장과 대장에서 면역 세포의 한 70% 정도가 모여 있습니다. 면역 세포가. Дархлааны эсийн бараг 70-80% нь одоо бидний нарийн бүдүүн гидсний тэр орчноос бий болж байгаа байхгүй юу? 그래서 이 장이 건강해야 우리 몸의 면역력도 좋아지게 되는 것입니다. За тийм учраас энэ гидс орчин маань одоо эрүүл үйжиж бидний ерөнхий бие маань бас дархлаа хүчтэй болох нь шүү дээ. 그런데 이 장이 좋아지려면 식이섬유가 많은 채소를 섭취해야 합니다. За тэгэхээр тэр орчноо би сайн болгохын тулд одоо эслэгийг маш хэмжээр хэрэглэх ёстой болчдөг. 그래서 이 채소를 많이 섭취하게 되면 변비를 예방하거나 장 속에 있는 찌꺼기 부패 산물이 쌓이는 것을 막을 수 있습니다. Тэгээ энэ хүнсний ногоо эслэг одоо агуулмж өндөртэй ийм зүйлсийг хэрэглэхлээр нөгөө ялтрал хуримтлагдахгүй за эсвэл өтгөн хатгаас сэргийлэгдээд бас миний биед байгаа тэр бүх хорт бодисуудыг хурдан гадагшлуулаад дархлаа сайжирж байгаа юм.
식이섬유가 우리 장 속에 들어가게 되면 бидний одоо бид эслэг их хэмжээгээр орж ирвэл 체내에 있는 물을 끌어당겨서 또 이게 부풀려져서 장을 자극하고 또 나쁜 그 물질들을 이렇게 끌어당겨서 바깥으로 빼내주게 됩니다. за маш сайн гөрвөл зөвхөдлөөнийг сайжруулж өгдөг. За үйл ажиллагааг нь бас их хүчтэй болгож байгаа. Тийм учраас нөгөө гөрвөлзөх хөдлөө сайжирснаас болоод одоо хорт бодисыг гадагшлуулах үйл ажиллагаа сайжирч байгаа юм. 간단하게 말씀드리면 장을 청소하는 역할을 한다는 이야기입니다. За богинохон товчхон хэлэх юм бол одоо бидний гид орчныг цэвэрлэх ажлыг эслэг биелүүлэх нь шүү дээ. 자, 생식이 과학적인 이유가 있습니다. За энэ амьд хоолнд одоо шинжлэх ухааны одоо судалгаа агуулгдсан. 첫 번째는 생명 물질의 보고, 즉 신운과 효소, 엽록소 등이 가득하다는 것입니다. За нэгдүгээрт одоо энэ хоолнд амьд бодисын их ус ур буюу одоо үрийн соёо, фермент, хлорофилл одоо их баялаг агуулсан байгаа. 또 비타민과 미네랄, 파이토케미컬이 풍부하다는 것입니다. Даман, витамин, эрдэс бодис, фитохимикал агуулмж өндөртэй. 그리고 그런 고유의 영양소를 자연 그대로 우리가 섭취할 수 있게 되었다는 것입니다. За тэр хэрээрээ бид нэр одоо байгалийнх нь бүр тэр газрын хөрснөөс авсан хിവэр нь бүрэн бүтнээр нь бид нар идэхэд одоо энэ савлага хадгалагдсан байгаа юм. 그래서 생식은 곡식이나 과일, 채소 고유의 영양소를 하나도 파괴하지 않고 그대로 섭취할 수 있는 과학적인 식사법이라고 말씀드릴 수 있습니다. За тийм учраас зөвхт шимт хоол нь үр тариа жимс хүнсний ногооны онцгой шимт хичээлийг боловсруулаагүй, устгаагүй яг тэр чигээр нь хүлээн авах шинжлэх ухааны судалгаатай хоолоо гэж хэлж болох нь. 그리고 이 파이토케미칼은 천년약재라고도 얘기할 수 있습니다. За бас энэ зөвхт шимт хоолыг байгалийн одоо одоо тэрний үнцнийг би агуулсаа гэж хэлдэг. 바로 이 화면에 그 요약된 내용이 있습니다. За тэр товчилсон утга нь энд байна. 살아있는 영양소 네. 말씀하세요. жилүүдийн дундаас фитохимикал нь өвчнөөс урьдчилан сэргийж эмчилгэхэд хүчтэй нөлөөтэй бодис нэгдэл бөгөөд ямар ч гаж нөлөөгүй учраас байгалийн эмтэй адил юм аа. 혹시 목사님 제가 이게 챗 GPT로 번역을 했는데 혹시 번역이 이상하면 언제든지 얘기해 주시고 수정해 주십시오. 네. 다른 분들에게 알려주십시오. 네. 챗 GPTгээр орчуулсан учраас орчуулган заримдаа нөгөө эвгүй байвал хэлж өгөөрэй засаад явах юм гин. 네. 네, 그리고 이 자료는 바로 제가 버기 목사님에게 보내드리겠습니다. 바로 현장에서 활용할 수 있도록 해드리겠습니다. Энэ материалыг та бүхэнд илгээж өгöd та нараас имэйлээр аваад ашиглаж болно. 건강에 좋은 이유 반복해서 계속해서 말씀드리고 있습니다. За эрүүл мэндэд одоо сайн гэдгийг нь үргэлжлүүлэн бас тоочсоор байгаа. 네, 첫 번째 자연 상태 영양을 그대로 보존했다. За нэгдүгээрт нь байгалийн төлөвлөх тэр шин тэжээлийг байгаа чигээр нь хадгалсан. 자연의학의 원리를 이용한 최고의 천년 건강 식사이다. За байгалийн гаралтай эрүүл хүнс буюу байгалийн аргаар одоо ангаах ухааны тэр зарчмыг агуулсан. 효소, 엽록소, 비타민이 파괴되지 않은 그 생명 물질을 그대로 섭취할 수 있는 식사이다. Фермент, хлорофилл, витамин нь огт устгагдаагүй амьд тэр төлөв байдлаар нь энэ нэгдлийг бүрэн хүлээж авах боломжтой болсон. 바로 아래 한 줄로 요약되어 있습니다. 생식은 최고의 자연의학 원리를 담은 식품으로 자연 상태의 영양을 그대로 보존한다. За амьд хоол бол байгалийн ангаах ухааны дээд зарчмыг агуулсан байгалийн хүнс юм аа гэж ингэж тодорхойлсон байна. 그럼 두 번째입니다. 에너지 효율이 높은 식사입니다. За хоёрдугаарт нь энэ хоол маань энергийг одоо маш өндөр түвшинд агуулсан. 생식은 조리하면서 영양이 손실되는 그 화식, 즉 불을 이용한 식사와 다릅니다. За амьд хоол бол нөгөө хоол хийх явцад боловсруулагдаад тэгээ хамгийн өмнө өвчихсөн байгаа
бидний хоолноос ялгаатай. 우리 몸에서 필요 없는 물질들이 많이 들어오게 되면 간이나 또 콩팥에서 그것을 분해하고 또 해독하고 바깥으로 보내는데 배출시키는데 굉장히 많은 에너지가 소모됩니다. Одоо бидний биед ингээд нөгөө хэрэгцээгүй амин дэмгүй маш их хоол хүнс орж ирэх үед элэг болон бөөрийн үүрэг ингээд ихтдэг. Яагаад тэдгээрийг хоргоожуулж биенээс гаргаж одоо боловсруулж хөөхийн тулд маш их энерги зарцуулж байгаа байхгүй юу? 근데 생식에는 나쁜 물질들이 하나도 들어있지 않습니다. Гэтэл энэ амьд хэмт хоолнд чинь нөгөө хортой зүйл нэгч байхгүй, ашиггүй зүйл нэгч байхгүй. 그래서 생식은 간과 콩팥, 바로 이런 기관에 정말 좋은 식사입니다. Тэгэхээр нөгөө элэг бөөрийн үйл ажиллагаанд энэ хоол чинь маш туртай хоол болчихж байгаа байхгүй юу? 우리 몸에서 해독하지 않아도 되기 때문에 바로 그 에너지가 그대로 우리 몸을 위해서 사용할 수 있다는 것입니다. Нөгөө энерги маань өөр ашигтай зүйл рүүгээ зарцуулагдах боломжтой болчихж байгаа. Ягаад энэ хоолыг идэх үед нөгөө элэг бөөрөнд ачаал байхгүй болчихж байгаа. Хоргоожүүлэх ачаал байхгүй. 그래서 생식 한 포가 이게 에너지 굉장히 칼로리가 낮습니다. За гэтэл энэ нэг утанд чинь калори бол маш бага агуулсан байгаа. 칼로리는 낮은데 이 생식을 한 포 먹어도 몸이 지치거나 힘이 없어지지 않습니다. Ийм бага калоритой хэрнээ нэг энэ уутыг хоолыг идэхэд бидний биеийн организм ядраад юм уу? Одоо ямар нэгэн хүч алдагдах тийм зүйл байхгүй. 그러니까 양은 적게 먹어도 내가 일상생활 하는 데는 전혀 문제가 없다는 이야기입니다. За их бага савлгаатай хэрнээ өдөр тутмын амьдралдаа би одоо эдснэр ямар нэгэн одоо хүчгүй болох тамирдах зүйл огт гардаггүй гэсэн үг. 아마 여기 계신 분들도 아마 경험이 있을 줄 압니다. 저녁에 많이 먹고 자면 다음날 어떻습니까? 많이 힘들지 않습니까? Энд байгаа хүмүүс сайн мэдэх байхаа хит орой нөгөө хоол эзний дараа өглөө нь бидний бие маш хэцүү болчихдог штэ. 그런데 저녁에 생식을 먹으면 배는 조금 고프지만 아침에 일어나면 몸은 굉장히 가볍습니다. Гэтэл энэ нэг уут хоолыг ч орой идээд унтахад жоох өлсөн мэдрэмж бол гэхдээ өглөө нь бидний бие маш ингээ хөнгөн сэргэлэн ирч хүчтэй босч ирнэ. 정말 가장 좋은 컨디션을 계속 유지할 수 있게 됩니다. Өглөө болгоо аюу гоё тийм өөдрөг байдлаар тэ хүчтэй байдлаар сэрэх тэр нөхцөлийг хангаж өгнө штэ. 자, 하나만 더 보겠습니다. дахиад нэг зүйлийг цааш харъя. 자, 생식의 좋은 이유를 계속해서 반복해서 얘기하고 있는데 우리 몸을 정상화시키고 세포가 재생되는데 굉장히 탁월한 효과가 있다는 것입니다. Шинэ тоолны нөгөө ашигтай талыг дурдаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээд одоо бидний биеийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжих нөхөн төлжүүлэхэд одоо тустай. 자, 이제 정리한 내용인데 첫 번째, 원래 가지고 있는 그 식물이 가지고 있는 생명력을 그대로 담은 천연식품으로서 우리 몸을 정상화시키는 데 탁월하다. 네, 안 들립니까? 안 За энэ 들리세요? дэлхийн эдгэрэх чадвар хүн байгаа шүү дээ. Тэр эдгэрэх чадварыг нь 지금 잘 들리세요? 네. 네. сонсогч байгаа요. 잠깐 끊어졌나요? 잘 들렸나? 네, 들립니다. 지금은 잘 괜찮아요? 들려요. 네. 그다음 두 번째, 우리 몸이 가지고 괜찮습니다. 있는 우리 몸이 가지고 있는 자연 치유력을 높여줍니다. За бидний одоо байглаасаа эдгэрэх чадвар гэж байгаас өгөгдсөн тэрийг өндөр болгож өгдөг энэ хоол нь. 따라서 생식을 통해서 각종 고혈압이나 당뇨, 암 등 성인병을 예방할 수 있습니다. За мөн энэ байнгын хооллолтоор даралт ихсэх, зүрх судасны өвчин нэрвдэх, сахарын өвчин нэрвдэх эдгээр зүйлсээс урьдчилан сэргийлж чадж байгаа байхгүй юу? 그리고 노약자나 환자를 위한 최고의 식이요법이다라고 자신 있게 얘기할 수 있습니다.
За бас хүнд өвчтөй байгаа ноцтой өвдсөн хүмүүс эсвэл өндөр наснуудын хувьд энэ аюу шилдэг хоол байхгүй яг эрүүл мэндийн хувьд. 자, 오늘 더 계속 강의 내용은 있지만 오늘은 여기까지 하겠습니다. За цаашаа одоо зөндөө олон сэдв байгаа. Одоо ямар ч энд цагт энэ хүртэл яваад дуусгая. 오늘 이 짧은 시간이었, 한 시간이 물론 긴 시간이 아닙니다. 짧은 시간이었지만 이 시간을 통해서 생식에 대해서 조금이라도 정말 좋은 이 식사가 될 수 있겠구나. 그렇게 생각할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금 이 시작할 때부터 끝까지 이렇게 많은 분들이 함께 참여해 주셔서 감사합니다. За эхлээс аваад дуусах хүртэл ийм олонлаа байж гисэн маш их баярлалаа. 물론 생식에 대해서 좀 궁금한 점이 많이 있을 줄 압니다. Одоо энэ амьжин тоолны талаар өшөө сайн ингээд сурах болно. 궁금하시더라도 조금 참으시고 제 강의가 다음 주 또 그다음 주 3주에서 4주 정도 계속 진행이 될 테니까 그때 잘 메모하셨다가 그때 질문하시면 좋겠습니다. 네. 3 4 7 хоног ямар ч гэсэн 7 хоног нэг удаа миний хичээл үргэлжилнэ. Тэгээ та нар төсвөртэйгээр сонсоод тэгээд явцын дунд асуултуудаас асуугаарай. 그런데 어쨌든 이 생식의 신비 책자를 없는 분은 꼭 책자를 읽어보시길 권유드립니다. За ямар ч байсан одоо энэ ном байхгүй байгаа хүмүүс маань заавал энэ ном аваад уншаарай. 그리고 우리 성금자 그룹장님이 한 가지 약속을 한 게 있습니다. манай багийн удирдагч нэг амлалт өгсөн шүү дээ. 이 생식에 대해서 잘 공부를 하고 난 뒤 생식 발표 대회를 한다고 했습니다. Номоо сайн уншаад тэгээ хэн энэ номынхаа дагуу их сайн ярих нь уу гэдэг тэр шалгаруулах юм явуулсан байгаа тий. 여기 계신 분들이 생식 책을 한번 읽으면 어쩌면 내가 생식을 안다라고 생각할 수도 있습니다. унших юм бол та нар гэд одоо мэдэх зүйлтэй болно. 그런데 안다고 하는 것은 내가 말을 할 수 있어야 그게 진짜 안다라고 말할 수 있습니다. Гэхдээ уншаад одоо би мэдчихэе гэх биш жинхэнэ мэдчихэе мэдлэг чинь нөгөө дамжуулах үед яг батлагдчихж байгаа байхгүй. тэрнээс биш толгойд мэдчихэе мэдлэг биш. 다른 사람에게 생식이 왜 좋은지 말을 하지 못한다면 내가 생식에 대해서 아직 모르고 있다는 이야기입니다. Бусад хүнд одоо би энэ хоолны талаар тайлбарлаж өгч чадахгүй л байгаа бол би хараахан бас энэ хоолныхаа талаар мэдээгүй байгаа л гэсэн санаа. 그래서 이 생식의 신비 책자를 계속 반복해서 읽으시고 За тэгэхээр номоо давтан уншаад дараагийн хичээл дээр сайн тэмдэглээд 또 잘 모르는 부분이 있다면 인터넷으로 내용을 찾아보면 생야채 좋은 점이 또 많은 정보가 있습니다. бас илүү мэдмээр зүйлээ л дээ одоо түүхий хүнсний ногоон дагуулгадах тэр элемент нэгдлүүдийн талаар хайх юм бол зөндөө мэдээлэл байгаа. 그래서 혼자서 이렇게 그런 내용을 보고 또 이렇게 정리를 하게 되면 그 내용을 사람들에게 전하면 많이 도움이 될 겁니다. ийм агуулгуудыг би дагаас сураад ингээд нэмээд бас дамжуулах юм бол бусад хүмүүст маш их тусламж болно. 이 좋은 강사는 시간을 정확하게 끝낼 줄 아는 강사입니다. сайн багш яг цагаа барьж дуусгаж мэддэг багшийг хэлдээмаа гинэ. 지금 오늘 10시 정각이면 오늘 여기까지 하겠습니다. За тэгээд энэ хүртэл миний цагч дууссан байна. 궁금한 점은 다음 주에 계속해서 나누겠습니다. дараагийн 7 хоногт бас тамхины нэгдмээр байгаа зүйл 여기서 인사드리겠습니다. За 바이바이. 감사합니다.